copiar na Fátima a partir do conto. Tabela de angkata Laos $200, mas bem $500 pinanida da laida. Ito na partir do conto ne hari Laos ato okun may be ato servi. Yeah, obrigado Vansi. Antes teatro kami telefon ni Derwa. Kami respeita na hakro ba umalisa iya posto. Iya munisipyo Armera Larantoma. Especial iya posto Railako. Ba conselheiro Líder Supremo, Partido Contonania, namos ba Conselheiro Nacional. Haunia, boa tarde no hapuak ba inyo to. Boa tarde. Diak ohin ita hakat paso dalay datang baoy posto Railako niniang. Ulo kaurona katak Railako ne iya atu sida de may be votos na saba atus haunia provinsi ba ini hotu iya munisipyo Armera Larantoma contomoso posto Railako niniang. Tambaho imine votos na be makafoba partido conto makohen lorong partido conto hetan cadeira 5 e a Parlamento Nacional até agora. E nós e a oitavo governo partido conto mos envolve e a oitavo governo durante Pinang Lima Nelara. Ito na partido conto ne hari Laos ato okun may be ato servi. Tamba nema kiha oitavo governo itala halo wat bara kita halo ituan dek tevok mina ituan atuele fova sepe de família sira. Iha nabane momento naba ita hareba mundo global iha COVID nenea calamidade ita kene buat lobo kita. Mas be ita consegue duni hadia ihawat balo atau bel hareba povo no Timor Leste. Tambah danema kihana ba ita halo $200. Mas be ba oi munisipyo Armera copiar na patin especial ba posto Railako copiar na patin ba partido conto si halo dia kliu dene. Tabela de angkata Laos $200, mas be $500 pinanida da laida. E depois haremos ba itania licenciada hanesang itania conselheiro Máximo Hatete ya Fátima Fati ita si hari fundo sida prate bele hareba itania licenciada ia Timor Larantoma. Inamos Laos idanedes mas be baoi itamos haremos ba parte terceiro. Desenvolvimento ok, infraestrutura, educação, saúde, haremos ba área turismo nenia, o insa tabela atrai tene investidor sira mai he tene nação. Ulu kita hareba katak, kita hare iha Timor Leste mos tama hotu iha parte ida malnutrição. Ne iha 48% malnutrição em Timor Leste. Também danema kita halo bolsa da mais geração fome. Pode bele responde ba necessidade feta maluk sermenia. Sebele de angkata labare que inang na isi ne hetan si 25 kalau ne morisona labare que maqueta. Se ne moris mais ne deficiente que aumenta tá.
para ni belehetan. Maybe ita lao serviço mesa. Ita hamoto ko agência sira internacional. Lelio Jose nação Austrália. Kode bele apoio vamos a parte da né. Na missão do. Amadem 50-50. 50% sosial governo na ba, 50% sosial governo Timor-Leste niya. At wala tambah a bolsa da migração fome din. Para ito bela dehang kata cobre ba 13 município niya hetan duni beneficio duni ba duni programa idane kala. Tambah dini makita halo. Yung momento na ba tabela dehang kata labar kalau moris may magnya deficiente ni labela hetan tambah tensor to 17 anos makuindela hetan. Então ita hadia idane ita lao sobo may ita hadia. Ang sapara tabela atende ba labari ko feto maluk sira. Então partir conto niala dukur nisi hare na fati unsa para tebele hare ba povo kibit like sana procedure tambanema ka partido conto ni mai ni mai at servi unsa tebele hare ba povo sira na be mak procedure governo ni tulong no ajuda. Então toba hedenere hareba itene inang terceira idade itene aman sira nebe maka tinang avançado tebele de kata kita bele tebele halo dalaida tinanida fulangida atau sida pasira nebe mak terceira idade ne pulang labele de kata netina na avançado piono 50 o 60 o 60 80 valete ma primbela he tan sei maybe hosi ganenya mai falikrai ni hetan na tonde então lai conto decidi kata tabakurata fulanida hetan $100 nyoba inanaman sira ihabat balo mo sita si hare asa veteranos ita precisa se hare mabe tareba tane amasira idade mas avançado se abam berua se cara que oportunidade rumah ita se bele hadiah ya parte sarne tamba olo kita dengan kata maine mateona kare ne uang la bele hetan unsa ber uang ida bele representa ne ina nama ne luta na be magdorante ne hetan la bele atende kita precisa si hadiah ya balo sekarang baon municipio Ermera Larantoma copiar ba parte de conto si hadiah ya balo lao si tatu sobo may be ita to hadiah bat nebe makadia kita continua para bel halo baon bat nebe makan saladon sa paso ita ne povo ita ne comunidade sina ita precisa hadiah baon hasi hare lei da nebe maklafo beneficio ba povo si halo interesante. Tambah laos toya tempo na be maka itabaho to husu boto sa ita niya po sira para tibele po boto sa ita mabesa niya makasi ita bele halabasira ida na maka partido konto na niyang visang umisang bade povo no radyo Timor-Leste. Então toba herenede ita se kuliabara ki kampanya kita si hasuro festa demokrasia tolo anay sonha tetona primeiro magba eleição presidente niya segundo ba poder lokal pirmay ba eleição parlamentar niya tuhili deputada sira se municipio Ermera makamanang mayoria votos magsaitan precisa ito bosar na yamayda delegatur na ba representa ito bosera
Então precisa mostrar no serviço magbele hatu do resultado. Então combina feito malo ser agora o hingane feito baraklos. Uluk na feito sura limandei. Mas de agora ne lai. Dia kata ermere de agora ho uluk lah nesa. E ele foi amigo sau sempre a tete. Paciência roderona, brani hode foto visão. Então dia toba hedene de kita si hasoro malo filafali ia tempo campanha neném. Kita si hasoro festa demokrasia tolu na be makan semua tete. Sekarang partido conto menang, saya dia makat halo herai dene, saya dia makat halo do povo dene. Então itu saya. Fokus saya Fatim batida na be makita koli, tama laos kita koli de, kita pernah halo tiana. Pernah halo tiana dan sa $200. Anesan bolsa gamay, anesan umang kibit lai, kita laos tiyan kata umang kibit lai, mabe troca umang naromang bapo. Tabian, ia cada aldeia identifica. Ita ne ema sarna bema precisa doni, mahom basira, precisa governo tolong mais juga. Idana. Então to bahida ne dei, precisa fila kari, fila homarong se acompanha ini, to me hela fatimba. Ia ibu bele combina feito malok sira, combina colega sira, família sira, para tu vele, hamoto kodilori partido ponto baoi. Partido ponto ne laos emane be maka ohen hane mai be emane be tama ohen tama osei korbenu nemos partido ponto. Nela dihan kat lahare badian one mai ikus mai olo. Partido ponto ema timorwan tomak nenia. Tadi coba hedene de halnya mensagem pada baik buat sira ho proposta ne bema ko hin hosi grupo fo se atende ya tempo pada. Obrigado. Tiap may tabas saliban makas jutang baito niya ina presidente do partido Kurso.